Oke guys, malam Senenan guys, malam Senenan guys. Aduh, goreng sampe guys. Goreng sampe ya. Mencari kenikmatan guys, kenikmatan guys. Aduh, alhamdulillah kenikmatan. Suasana tipe tinggi ya guys. Udah kumaha deui kahirupan gitu. Harus dinikmati dan disyukuri. Alhamdulillah gitu barudak. Pokoknya mah kenikmatan goreng sampe. Sampe na sagede kieu barudak goreng sampe.